Tangan saya kan kosong. Nggak ada apa-apa ya. Simsalabim. Ha. Hok. Kok ada beneran? Wow. Teman-teman, kali ini saya mau sulap barang-barang. Tangan gua nih kosong. Nah, aku sulap. Sama aku bilang. Muncul spill. Nah, tangan gua kosong lagi. Saya dulu baca di. Wah, ada topi. Nah, kita lanjut. Oke. Simsalabim, muncullah. Saya suruh lagi. Atlah kabar, muncullah. Wah, muncul jaket guys. Ada di mana pula ini? Nah, abla muncullah. Wah, kok baju? Astagfirullahaladzim. Abla muncullah. Kok mana stik PS? Nah, tangan gua ada nih, ada kosong. Nah, saya sulap ya. Set. Where are we?